ایوار باش ها ام دست پانیل آخر بکن ایوار باش هر کسی که ایرو ما گفتار بکی و دست بکی ام شرحتنا میوانی فا ایرو پانیل خورا دکن شفا ایرو برنامه مجی بسر شوا فارستنا گل هم در قرطرنه که و امجی تشتي دروش بويرتي كونفجي دي باريسي تيكات أمي كونفجي شرمزار بكن يمجي امشتهيدي خاب بريز ببيرتينن واحدة ستيكي أمي غاني خا بدن ناصرن وإيرو بمرع أمادبن ريزدار جيهان حسين أنظام كورديناسيونا كونغرسار أباكرو روشلات سوري بمرعيا هر وها ريزدار نزگین زیدان هفتروکا پارتیا گوهرتنا دموکراتیک آ کردستانی هر وها بمر ريزدار تمام بگداش اندام دستایا سروکاتی و بردفکا پارتیا یکیتیا دموکراتیک و ريزدار هيفا محمود نونرا هردش آ پارتیا مدرنیتیا دموکراتیک آ سوری هر وها بمرا ريزدار روحات عطرين اندام فرمانداريا يكينين پارستنا جن و ريزدار دلال هاشمي برترسا كوميتيا جن آ پارتيا كسك آ دموقراط البانيل تي بريخستن ترين جهيلا بيريا تيكلين يكينين پارستنا جن پانيلا مجي دبن ناوي يكيتيا نتوي جبو پارستنا گلي كرد وكي فاكتورك استراتيجيكا رولا جنا كرد آبيشانك دخل كرنا بنجها يكيتيانا تويدا أب بانيلا مجي لسار سين مجارين سركا أمي باخذن مجارة ما يا يكنيجي ريو ريبازي باراستين غور فسريا هر جواكي اي چاوابي أمي چاوا صاربن باري بازا بيك بينن وك نمونه كي جو إيرو تيجيان ترن بقرو رجولات في سوري أمي من فلسفة نتوى ديمقراطيك دا أمي بنرخينن أزي مجارة يكمين بدي أم دست مجاري خبكن أز دخوازن تشتكي بينن سر زمان أم حر ميوانت ما في أخافتني 10 دقة أم ددني دا لسر مجاري باخي أم بيجي بينا جي جو أم جور دما هاتي جمرة بقدامتن جور ويناجي أم بيك بينن مجارة مني يكمين وكي تي زانين ريبازي خفاراتني ترن لي يا هري جريني جور خسرية هر جباتي كي ريباز تشبه ريبازين وك جواتا كرد هري جور خسرية ويجي يكتيانا سوية أم بي مجاري شاوا دنرسينن بتايبات جي وك جن رولو مسيوني ويشنا دبي مجارا يكتيانا سويدا وك ريبازكي خفاراستين جبو جواتا كرد دبي مجاري دا بريز جيهان حسين كورديناسيونا كونغرسار ما في أخفتني جبوتي كرم بخير هاتي جاريدا بريز جيهان حسين بمريم هين أمادنا بويا أم جبو عم دم قزنت بكين أم ما في أخفتني دين جيزار نزدين زيدان كرم ك دم باش رز زلاف بو هم حواله پیشدار هر کسی گومه تشوفين نجي دست فكر ام بجنا خال بر همو پاکروانا رطاوين پاکروان کرد و کردستانی و بتايبت دي الشخص حواله جو بويرا دول فرنسا قومي هرسي حواله ما يجي شهيد كتن و بتايبت حواله جندنا بودو براستي وك بعربي بيجن انه تزامنا بويري هرسي حواله ما يساكنه وليلى وفدان ده ما بيش قش بازار ومانه دهر بازار ومانه امواجي بيرتيلن هر سال عيني بويري تشيبو الفرنسا جاري تشيبو هنا ما تشتك شوا قزانش نكريش دولة تركي
بینن بویرک بیچه بو وی که وی بویری شرمزال دکن و دنگ خود دگینن همو کتی کو و کارت شوپینن که کاربن سر بینام تکنن و کاربن درخینن بیچما افتش تجی کردات چه دبه لیم خابن از گوتنا بردف که سرو کمار ترکیه رجب طيب أردوغان بين زمان قدوه تصريح قدا قلت أز دجي كردان قو كرد لكوي دريبن أز دجي وابم وأف بويرا فرنسا يعني كرستي خود قلت أم دجي كردانو ووقت تمجي دبيجن كونك كردار السر هاي في الشيب أم قبول ناكن جبو فيكي يعني برسف دا يعني جيغو مرو بشوكينو مرو بيتشما وكيولو كريه وانا بخو برسف دان جبو ویکی ام وک کرد بگشتی از دبینم استراتژیک نوجمر لازمه جگل کرد تبایره کو ام کاربن یک رزیا خود شکن ام کاربن هرم کنگره خوی نتوی شخوا یکو دو سسکیه و مها 12 جی 23 سالیا کنگره نتوی بو سال وگر بو أجيش خو أندامك تدمي إيرو جفينا ماجي هبو براستي ما قالك دشتانين وقالك خالما عين زمان لي هاي بيترقو أم تخازن سرب سكن أم ماكم قوت أم استراتيجيكي تشيكل جبو كرداب توايق أم هارن في كونغري خوين توي أم كاربن خيزن قالند أم دينن أم خطي صور دينن قو أم تجاوز نكن يعني وكميناك كم قو أنو أم وك كرد هفدو نكوجن أم وك كرد هفدو قرق نكن أم وك كرد نبن دستك تجمني خارج بوق أم كاربن بدستي وي تجمني هفدو بكوجن يعني تبيرا ما بري سيشاروجا ما مستبا فلها تبو روجاواي كردستاني براستي وقت بيجن انطباعك جيلكي خوش دا ملاتي كشتيك تواي وخاصة مشكي خوي عسكري هاتبو يعني ملات جيش كيف خوش بو وكي راحتي كي تشيبو ويتشا غيبتي وي واطايا كرد جيش ببنيك وامكاربن هرفي كونغرين التاوي وامكاربن خيزي خوي قالن دين ويتش قاسي خوش تبه ويتش قاسي حطاب ملتي ماجي وبيتر كاربن تكوشينا خخرتر بكن وبيتر كاربن البرخو بدن يعني شخوا جبو فيم جاري شمقوت استقازن بينم زمان اف بويري قتالي واف بالا فرق السرسري ما كسك خلكي روجاواج مالي خدر نكتل يعني براستي دبي جي اللي برسيني جي مروعة جي ماي دميني فين قلي هر كسي نقو ازي برافو هر كسي كاري خورة فين نكربو يعني أبشي تشكي جيش هناز هي براستي إنه ملتي ما أم دبين بيتر بعرض خو بيتر جي خو بواري خوفه هاتي كيدان إيش بوفيكي أم وق جلجي أم دبين جرك استراتيجيك ما حالي خوشي هبه أم رولا خبريزن لناف حرة شارب برجي كردستاني ده جو أم وق جن كهرب الخبيين هب أم در كفندر في بارتي سياسي جبر براستي هجماري ما بارتي قالك بونه لحر شارب برجاجي وتايبت روجاوا يعني أم وق جن كهرب الخبيين هب وأم كاربن بشيوازكي باراستنا جني كردستاني أم تشتكي تشيكن أم كومبونة كي تشيكن و تشكي قلتي واشو يعني أم وكم قلت أم دربي بارتي در كفن تاني أم جنن وأم باراستنا جناتكن أم ببن هم ميناك جني حرشات بارتي كردستاني وهم أم ببن ميناك جني روشلاتا ناوين تغاير يعني قالك أم برسبن وأم برسف بنجي شهم وجنار سلاف بريس بله ام تصفاز دکن جبون رینو نرخان دنیتا ریزدار نگین زیدان ام تهمان نجاری دا ام ما في أخبتني دين بريز جيهان سين كورديناسيون كونغرسار أبا كورو روشلاتي سوري وك ريزدار نزيجي آني سرزمان استراتيجية كي جو دريا ويرا كونكجي لهندر كردا ام قاربين هبونا كردا جوان كونكوجيا خلاص بين قارستنا كردات يكتيان تويدا وك استراتيجي ديارة بلية لي ريو ريبازينا جو ام بيك بينن ام دي كاربين دي استراتيجية خو براتيك بكن
چنا امید شوا تیوری و ریبازی پک بینن رێزدار جیهان حسین کرم. رێزدار جیهان تمە دبیزێ رێزدار جیهان تدەنگی مە دبیزێ مافیا خەفنێتەیە باور دکم پروبلمك هي دنجي منابلي زين حتى ريزدار جيهان آماده بي ام بكارن مجارة فني دوينيجي نقاش بكن وحتى تشفى او ما في فني خاصني ديجري دارك بن مجارة مني دوينيجي نصنما نتوية كرد دبن قسي قرترني ديم لهمبر وان گفان خاراستنا چند و زمان چخصی گرینگه بتایبت جی هم چند کرد هم جی زمان کرد بین بون بباران کرنا انکار و تلاندنی دیم ری و ریبازی کو ان کاربن چند و زمان خواب پاریزن چنا بتایبت جی رولا جن دوی مجاری ده چیم دوی مجاری دا ام دخوازن نرینی هم رێزدار سما بەگداش ئەنداما سەرۆکاتیە و بەردەفتا پارتیا یەکیتیا دەموقراتیک برێ سەما کەرمکە سلااوێشتەرە وش هەموو میوانینی بۆ ئیرۆ پانێلێ دە حازرن هەروەها دەسەری دە کۆمپژیە دوویەمینیا بۆ پاری سێچێ بۆ ئەم شەرمەزار دەگەن سەرساغیێش گەلێ کورد ڕەتخوازن ژماڵواتی وا شەهیدان ڕەتخوازن و بەرخۆدانا گەلێ کورد هەر چار پارچەیەن کوردستانێدا دەرڤەی وڵات چیایەن ئازاد بەرخۆدانا ji ber têkoşîn û berxwedana ya dîrokiya gotê kirin ji bo hebûna xwe û ji bo parastina destkeftiyên xwe em berxwedana gelê Kurd li her deverê pîroz dikin. Gerek îro em dizanîbin yanî em di îro di sed sala bîst û yekemîn de ne. Em di pêvajoya şerê cîhanê yê siyemîn de ne. Ev şer û pevçûnên yê got îro navenda xwe Kurdistan e. Ji ber vê gerek em dizanîbin rewşa got îro Kurdistan bi giştî tê re derbas dibe rewşek pir hesas e, pir hestiyar e, pir masîrî ye. Masîrê gelê Kurd di sed sala bîst û yekemîn de wê werê ez bêjim tespît kirin ji ber vê pêvajoya got em tê de jiyan dikin pêvajo gelek hesas e. Ji ber vê em îro dibînin seranserê Kurdistanê şer û pevçûnên yê gotên kirin hebûna gelê Kurd yê got matirsiyê de ye destkeftiyên gelê Kurd yê got destxistine di matirsiyek mezin de ne ji ber vê îro em dibînin îro dijminên gelê Kurd dewletên yê got îro Kurdistan dagirkirine hêzên navnetewî yê got bûne şirîk got îro Kurdistan parçe bibin bêguman pîlanê wan piştî şerê cîhanê yê siyemîn heye pîlanê wan sed sala bîst û yekemîn de heye wê Kurdin bi çi rengî bixwazî bin Kurdin hege hebin wê çawa bin ji ber vê îro em dibînin Kurdên yê got dixwazin di vê sed salê de pêk bînin ne gor tiştê wan dixwest îro Kurdat sed sala bîst û yekemîn de xwe birêxistin kirin bûn hêz bûn xwedî artêş bûn xwedî fikir bûn xwedî felsefe êdî ew siyasetên yê got li ser Kurdan meşandin Kurd der ji dîroka xwe girtin ji ber vê jî îro bi hema awayî êrişî Kurda dikin bi karanîna çekên kîmyawî li dijî gelê Kurd tê karanîn قتلکردنا کردا به همه آوایی به درona د قادان ده د ساحان ده تکرن به همه جورین ایریشه همه رنگین ایریشا ایرو لسر گله کرد تکرن لسر ریبرین گله کرد تکرن لسر پارتین گله کرد یگو ایرو تکوشین دکنج بو هبونا گله کرد اف ایریش لسر تکرن لسر پیشن گنجین یگو ایرو د خطانه تویده جبو پاراستنا خاکا کردستان جبو پاراستنا خوا جبو آزادی خوا تکوشین دکن اف ایریشتین کرن برانبلی گلی کرد یگو روزانه القادانه اف ایریشتین کرن جبر وی گرک ایرو امزانی بن یعنی کرد اوقا د مرحلات حساس و دیروکی د درباست بن اوقا مطرسی هنه لی اوقا از بجم فرصت جی هنه شخوا ایریشین یگو لسر چاندا کرد زمان کرد د سپیکا آواکرنا دولت نتوا د
نفسود و 23 دا دولتا ترك به هجا سوري به هجا يعني أفكرنا نتوا يقول سر بينجها يك نتو يك دولة يك زمان يك آل يقول نتو إندد خد قبول نكرن والسر في أساسي جي سياسة خب جور بجور سر قال يكور أفسد صالن بدمشينن كوم كوجيا قد خكرنا زمان بقرتنا روشن بيرا بقرتنا دبستان كردي يعني إيرو أمصانن زمان من أسنامة يا ميا أو ناسنما قوام إيدي قتيدة إفادة بكن دحمة ورجياني دا أو ناقد خكرن بحمج وريا خصن كرد دوري زماني خب كفن دوري نتواقب كفن هجا إنسان كيرو دوري زماني خب كفن دوري نتواقب كفن بيجمان ودوري ما في نخوني مروفيجي بكفن جبر بي أمضانن يعني اتفاقية لوزانية هين بردوامة حتى رجا إيرو بردوامة دولتين يجو كردستان دا غير كرنا هين سياسة قبر دواما هين دجي قال كرد بحماه أواي إيريج دكن هر كردا خاصية خبري قسن بكن خبخن يك بحما أواي سياسة خن قريش خصنا كرد بارشة ببن نبن يك جبر هجا كرد ببن يك مطرسيين واهنا حرتم خصنا كرد النقور خشيكن جبر في راستين إيرو عم بيجن بلكي دشورشا رجاوي كردستاني دم ياغو إيرو بو هيفيج بو حمو قالين كرد لحرشار بارشين كردستاني إيرو بو هيفيج بو حمو جنا إيرو دهندري شورشا رجاوي كردستاني شورشا زمان شي بو إيرو مديد بحزارة دبستاني زماني كردي هنا إيرو سردي نوتو بينج جند قادا پروردي ده قادا زمان ده قادا چانده ده كارو خباتي إيرو تبشنكتيا جند رجاوي كردستاني ده پرزگريكا كرد وقال كرد بجيهاني جيب قشتي هات ناس كرن جبر بي أب إيريش چما پردبن أب إيريش أوقاس با دولتنا چوا أوقاس إيرو دجمنين قال كرد يقو كردستان دا قر كرن يزين نابنتوي يقو معادلة واد بلانسازي وان دا كردن آزاد تننا أبنا الخشية واناتشي وبحما آوايجي إيريش تكن كومكوجيا يادو يمين ياقو الباري سيچيبو از بجم میناکا حری مزنجی کی نابندا چاندو هنرا کردی گوت پاریزی بلکی گلک جارا اردوغان ایریشی روجاوات کد بجه مترسی لسر امنه منی هندوری هيا ده ایرو پاریسی جی ایریشی لسر نابندا چاندو هنر دکی هنرمندن یگول جبر سیاستا دولتا ترک یا قریش کوچبر بون ولور هاتن قرتنش برقو بزماني خود استراندن لإيرو الباريسي جيتين كشتن هر وهانا بندا أحمد كايا جي يك جواكا سين يقو بون قربانين با سياستا وجبر ويجي كوچبر بوشتركي جبر بي راستي إيدي مسألة حركز أم جهانا وي باورية وحركز جي إيدي جهايا وي باورية أو حجتو بلانين يقو دولتا ترك تيدد بجي از إيدي إيريشي بارتي كيتكن ريخستن كيتكن إيدي إيرو مسألة هبون وتنبونا قال لك كردا جبر في بيفاجو قال لك حساس وقرينجا تشجمتي قصتن وكجن شوان زانن هولداني جن بلكي حتى انها كونغري نتوي قشتينها تقول دار خستن ليه كونغري جيني يكمين جيل هاكل دار خستن الآمدي إيدو يمين جيل هوري لهاد دار خستن حاضر كرنا كونغري سيمين جيل بيشن كتيا جندا وتكاري بن بيشن كتيا يكيتيا نتوي بكن كارو خبات جيرتين كرن جبر في أم إيدي راستي أمري خستنك خدي بهيزن أم إيرو أم جنين دنياي جنين جهاني حمي هذا خوش بيري خستنا جندقري أم خدي تجربة وأزمونك مزنن حمو قادين جياني دا تقادين پرورده دا تقادين چانده دا تقادين سياسي دا تقادين دبلوماسي دا بيقومان أم هجا أم إيرو دريا يكيتيا جندا أم هزين جن بخن يك أمت كاريبن قهرتون وقهرتنا قلكي تشيكن أمت كاريبن ما في جند 100 سالة بيستو يكمين دا أمت كاريبن بباريزن جبر فيت تجمتي قصتن جبوغو أمت كاريبن خو بباريزن بيقومان ريخستن جمر لازمة هجا إيرو أم خبري خستن نكن أميني كاريبن خوش بباريزن أميني كاريبن دسكفتين خوش بباريزن درو جاواي كردستاني دا جبر قل خبري خستن كربو جبر جن خبري خستن كربو دكاريبن قهرتنين قلك مظن چه بكين خالدو يمين يابو إجماعتي خستن راسي قرق أم حمو دسكفتين كيجا پارچين كردستاني چه ببن هجا إيرو روج آبابي أم حمو خبر برسيار ببينن جبر كيجا دسكفتين كيجا پارچين كردستان چه ببه بيگوماند ببين و ميراسك جبو و أزبجم قل كرد پارچين دي دجي إيرو دسكفتين خواب دس بقن آسيسي أزبجم جبو بوامتكاري بن چاندا خواز زمانين خواب بپاريزن أمتكارن قلك سمينار مهرجانين هفبش لسر أصلا حرچار پارچين كردستاني چه بكن أم إيدي زاراواين كرديين
ام حمي ناس بكن ام جهف ندور بن الفبيا كردي ام حمي بخن قشتي دیروکا کرد جغرافیا کرد شورشین کردا ام همه وینا جسر اصلا هر چهار پارچین کردستانی ام تکارن دریا کنگرهین چه ببن دیالوگین چه ببن از بیجم سمینرین یک و چه ببن ام وینا بخن بینگهش بو هر چهار پارچین کردستان ایدی چند دا برخودانه ام دبینن چند دا برخودانا جن چند دا برخودانا گلی کرد یا گو ایرو همو گلی دنیای جهوی جت خوازن بدهان بلگفلم ایرو سر برخودانا جنا کرد وبرخدانا قال لي كرت تشكرن افهم ايرو ميراثي تكوشينيه غيرك ام سر في ميراثي ابابكن ام خرط بكن وام بباريزن اجي ام غيرك اصلا تكوشينيه بلند بكن او قص ام قاف بسر كفتي دافيجن او قام سر كفن او قاهر سادج منجي زياده دبي واف ايريشين يغو تين كاراني بحمجورين ايشا وبرانبري بدنجيه حمو جهاني اف اثباتك جو ايدي دجمنين ما جهانا أصلا خوني وإدي نما تحمليا وهاي وبرزقريكن خوني هندوريني جيانتك نما تحمليا وهاي جو كردا ببينن نما تحمليا وهاي جو كرد ببن خودستاتو جبر ويرون بينن رجعواي كردستاني دولتا ترك بيجي غلطيا مني مظني جو مهش الباشوري كردستاني ستاتويا كردي شنه شي بيبي جرك از نهل اف غلطي دروج افادجي بيك بي جبر في راستي ايدي مساله هبون وتنبونا قال كرد ايدي د خطريه ديا بيويست إيروج حمو بارتيين سياسي كرد تبشانكتيا جندة بتايبت أم إيرو بنجهكي خواني أساسي دينن أم يعني بيقو ما تايبت مندية حربشي كردستان هيا ليه أم تكارن لسر خالين سركا أم دخطة نتويدا شاوا أورحي نتوي يجو از بجم بدركتنا تفقر آزادية يا قوتي كوشين كرسي صاليش بوغو بيجي كرد هنا وروجانا افتي كوشين مظن بو ورحي نتوي الحرشا بارشين كردستان جي إيرو بلابو بخطة نتوي كردا أم تكارن يعني هجا إيرو دسكفتين كرد لكيجا جيتي كبه مطر سيدا أم حمجي ببن لشكري كرد كردستاني شاوا قوت كوباني دا أور حين تويها بو شاوا قوت شنغالي دا أور حين تويها بو شاوا قوت كركوغل ومغمور دا رحي نتوي دركت بيش دماغو دسكفتين قالي كرد كتن خطرية دا أم تبجين أم ديساد دهمان وقتي دانا جبر في كركم زاني بن مسألة إيرو زماني كردي شاندا كردي آزادية جن ده حقيقة راستي جو بهذا جريداينا مسألة آزادية زمان آزادية جن ده حقيقة جو أمريكا رنجهف قد بكن وهجا إيرو أم بيجن جنك نازاد بجمان وينكاري بي زماني خوشي دم دريج بباريزي أف حردو تشت يجو أم إيرو شاوا دايكين ما شاوا جن إيرو جو بستة صالة شاندا كردي زماني كردي بدافوكي بتشيروكي بسترانا باراستن ام ایرو او بحزار جناگو ایرو وی برخدان جی بردوام دکن چاندا کردیت پاریزن زمانی کردیت پاریزن دستکفتین کردات پاریزن و سوزا خوشی دیدن و بویر حیجی تکوشین خواه روزانه بلند کن. بله ام تقلق قصدكم ريزدار تمام لسر وام استندنيتا ريزدار جيهان نظام تنا قدار بكي تبمرعين ام آدن گراگش واندن گیته ببیزن بسکار به جمع خمگریفون وکه لسر برنامه زوم نه هین گرتیه بسکار به وکه باش ببه بله دارک جنت بخیر هاتی رزدار جیهان ما مثل تاخد دوباره بکن ما وقت دستك برسكر ري بازي بارستني ترن لحر جلك هر ملتك جور تايبت من تيخوا جور قصريا جواكفا ري بازي فده البجيري وذكر يكتيان التوي وك استراتيجي او بكاري جلك كنت بباريزي ووك هوالا او دانين السرزمان أفضل صلاة قوانتيرة در وصلن راستيجي قول بياري قوتيجي عنتيرين قول شري قول هاي لسر أساسي ويقر تبنا ملاتي كردا وروجانا أف بيارجي تينجي عنتيرين أمي تاوا كاربن آموري خوا ريبازي خوا أم كاربن استراتيجي أو أم هل بجيرين جيبو أم كاربن استراتيجي خوا ويكتيانا تاوي أم بيك بينن ويك جين رول ومسيوني مدوي
مرحله ده دوی سردما وامپیره در وقت بنچیا و قاری به برتب انه راستی جی جن گلک دستکتی جی کرنا و دکاره بکیجی و دکاره رولک سرکجی بلیزه لسر اصلا نتوا یکیتیا نتوی لیور جبو وقت جن چتی خوستن و رول و مسیونی ویتن کرم. بله استرابورس سری دجبوا و همو هوالن حاضریه مهوان و توایی هوالن کل ما گهدار دکن سلاو حس کرنه خوام دشینن. بله بتایبت همجی دوامین ایریشا کو لپاریسی چی بو فرانسایی چی بو ام شرمزار دکن و ده شخصی و حرسی هوالان ده ام شهیدی خواه ببیرتینن و بجنا قل برانبری واد تاوینن. طبی او مجار جبو ما وکی جنا کرد گرنگیه که خواهی گلک مزن هیا بتهیبت روژا مایا ایرو ده هفقاس ایریشی کول سر گلک کرد تینه چکرن هفقاس قتل عامی که تینه چکرن وکی جن نقاش کرنا او مجار جبو ما استراتیجیکه گرنگایی خواهی گلکی مزن هیا گرک ام وکی جنجی وکی گلی کردجی ام به راستی به وی هوایی بنرخینن بتایبت ام نها نیزی کی 100 سالا صدامین سالا دولت دبن نیزیک دبه طبی 100 سال بری نها گلی کرد دکیجان آسته ده بو وکی گلی کرد براستی نرخاندنا وی جبونا نتوا وی جبو زمانی وی جبو هبونا وی جبو آخا وی اف 100 سال درباز دبه ام ایرو دنرخینن طبی فرقه کی مزن هیا 100 سال بری گلی کرد دا آستا خویا زانبون دا وکی روژا مایا ایرو نبو دا آستا فعم کرنا رحي نتويدا روجا مايا إيرو نبو دا أستا آبا كرنا شورش دا وكي إيرو نبو بلكي قالك شورش مجي رابون اللي بالي 100 سال بري ونها فرق قالك مزن هيا جبوي نرخاندنا وي قالك مرو بفي شكلي بنرخين جبر 100 سال بري أفراستيها بوكو دولة زلهز يكو حمو باندورا خواستن کردستان پارچه بکن به اتفاق لوزانه لی ایرو افگل نه اوگلی 100 سال بریه افگل هشتوی زانستی کو براستی کتوی فرقی دکی هبوناوی ولاتیوی آخاوی زمانیوی چانداوی عرف و عادتیوی همو حقیقتیوی تینه بن فکرن اف سال ده سال وگری ده پیوست راستی وری دیتن و کو ام هیدی پارچه کرن کد اتفاق لوزانه ده چک کرن ام ای سال ده ام وی راستی قبول نکن جبوی جیگرک ام بفهم کن دیمه که وکی گلی کرد هبونا ما زانستا ما ام زیروه که هری جوردن ام گهشتنا و هزا کو براستی امی یکیتیا نتویجی آوا بکن جبو کو ام پاراستنا ولات خوب کن جبو کو ام پاراستنا چاندا خوب کن جبو کو ام پاراستنا همو حقیقت ما کو بساله هاتیه بن فکرن جبو ام پاراستنا وینا بکن اف گل گهشتی ویزانستی جبو دولت زلهز يكو إيرو دخوازن دي سانه دوی اتفاقه کی نوده آوا کرنا وی 100 ساله ده جبوكو بکار بن جاره کی دی کردستان پارچه بکن بشیوازن جدا بنیرین جدا بسیاست جدا همو سیاست خود ده مشاندن و همو هیزا خود ده مشاندن جبوكو بکار به وی راستی لبر چاوه ما شیلو بکی لبلی او راستی هاتیه دیتن و گلی مجی دوی زانسته ده لسربی اساسی مجارا کو ام هری گرنگی بدنه ده یک جی همو پارتین ما کرد
همو انسانی بورین دخوازن لسر وی اساسی گلی ما گهشتیه و زانستی کو براستی هیدی اف ایریش و اف سیاستی کو ایرو تینه مشاندن به هموش شوازن والنه جبو ما واله جبرکو گلی کرد خودان اراده کی مزنه و خودان وی زانستی کو ایرو دکاره وی سیاستی بنرخینه و واله درخینه اما مجاره کو اساسی ام وکی گلی کرد همو پیشنگن می د آلیه یکیتیا نتوی ده گرک رولکی خوی پیشنگ بلیزی جبو همو پارتین ما و بتیبت یکو ایرو زندیل سر صحی خبات و فعالیت خود دنمشاندن لسر بی اساسی ام دبیجن براستی همو پیشنگین می کرد کی جان پارتی بی بلاوه بی د آلیه خوی فکری ده ایدئولوژی نيرين جدا لبلد عالمة يه ام مجاركي ده دبنا يك بيوست امو انا جبير نكن او جي يكيتيا ما نتهوية ده ناوه ده پاراستنا ولات ما پاراستنا آخا ما پاراستنا زمان ما پاراستنا عرف و عادت ما ام حمول سروي دبنا يك يرك ايرو حمو احزاب ما كردي حمو خباتکارن ما یک ودنا و همو پارتیا دو لسر آستا کردستان کارو خبات خود دنه مشاندن گرک پارزبان یکیتیانه تویبن هگر ام وی مجاره ده براستی خودان اصراره که خورد نبن امی جارک دی 100 ساله که دی وستا به ایش امی جیان بکن جبو کو ام جیان نکن گرکی ام براستی وی مجاره ده گلک شیار بن و ام هبدو شیار بکن یکی نه شیاره جی ام جیره جید ببیجن يعني هوالا جی اشاره بکر مثلا ایرو هگر پارتین پارچه کی دی در باسی وی پارچه دی به هیزک مزن دناف گلده چید که معنویات کی گلک مزن ناف گلده چید که پیوسته ام بینا بزاندن دیمه کی گل هیزاویا آوانا رحی نتوی گلکی لپیشه قال ملتي ما يكرد بآواكرنا رحي نتوي يكيتيا نتوي معنويات دقره خل سر بيا دقره وهيزا كي مزن بيرتشي دقره هاگر ام حمو دزانستا في اكيد انا بيوستا تكوشين كي قالكي خرد دبي مجرد ام حموجي بكن براستي اركي مهركسيه بتهيبت وكي جنا كرد جارك اركي مير هيا 10 جار ارکی جن هیا د آلیه پاراستنا یکیتیا نتوی ده چما جبرکو جن دایکه د کوره خوشی دبینه هفجین خوشی دبینه کوره خوشی پروردد که هفجین خوشی پروردد که و تینه دنیا ایجی کذا باوی دشوته جبرکو جوهر کیوی آلیه پاراستنا جواک بوینه ده آواکرنا جواک بوینه ده تربیه کرنا زارک و اولاد خواه لسر اساس زمانی وی چانداوی گهشتنا آستا کو زاروکی وی اولادی وی فهم بکی کو ولاتا کی وی های اوجی بندسته وی زانستی دخید عقل زاروکی خود جبو کو جیره دبیجه پیوسته تو زمانی خواه باخبه پیوسته تو جلو برگ خواه کردیل خواه بکه پیوسته تو آخا خواب پارزه یعنی دایک وی آستی ده تربیه کی آستا پرورده ده زاروکین خواه پرورده ده که جبو به مینا که وی لروج آوای کردستان جی و هر سه پارچین کردستان دنی جی او راستی مدیتن البرچاوا و روژا ما ایرو جی اوانا زندینن جن ده 100 سالا 21 کمین ده وک ریبر آبوجی اشارت بکر جن ده 100 سالا 21 کمین ده و پیشنگتیا آزادی بکه و آزادی گلان مسوگر بکه و پیشنگتی ده ناوا رحی نتوی دیشی بکه یعنی جبو و دروج آبا ده وی راستیه ام دکارن ترسک بیشتر بکن ریز در جهان نها راستی شورش آجن دروج آوای کردستانی بومیناک و لجیهان دنگودا و هر وها سلوگان گودوی شورشی در جن جیان آزادی بود سلوگانی که جهانی که همان دمیدم
ورولا جن دوی شورشی دا رولا کی پرمزن بو و هلیش جیهان بخواجی درزداری و هم در وی شورشی بستگنی وقت مینا نمونش پاره بگیره و بتایبت جی گلین بلد دیرو دا اصلا یکیتیان لتوی دا گلک ام بيجن عقبات هنا يعني في ام بيجن تحديات هنا بريسجريك هنا نهلن ابي كتير ليفر وقت يجينا اذكر جو قريب او رولا هل مازنت شورش رو رابطه مشان تذكري بكي ذكربي او بريسجريك او اصلا يقول بشيء كان نسوي هنا درباس بكي خلاص بكي وببي او براغو قال كرد بكي ياك وبكيني هزو بله 2011 حيا روجا ما ايرو براستي قالك فعاليات جرينج هاتن كرن دا استا جنده يعني بيشانتي كي براستي قالك خرت كرجبو يكي تيانا تويتش ببا والكيلكاوي بو مثالك كو بكاربا هم ريخستن كرنا نتوين دنيجي كو دبي بارتشي دي جيان دكن وانا جي بريخستن بكي وانا جي پرورده بكي وانا يكيتيا وانجي يعني وك السيوانا كي كو بكاربي حمو ريخستنين جنا لروجاواي كردستان ده بيني قال هبدو وبهبدورة بيك دنگي بكاربه براستي دنگي خوي آزادي بلند بكه دروجاوا ده خبات هم آليوي ريخستني هم آليوي پاراستن ده هم آليوي آبوري ده اف مجارن كي كو جواك خالسر بريوه ده به لسر بي اساسي اف مثال دوي جلك خورت هنن يعني اف تأثير اخوا حياة باشور افريقيا كي كر جنن افريقي بار خدانا روجاواي كردستاني كو بوتن ام دخوازن سيستم هوا فير ببن جبوكو ام بچن ولاتي خدا بافرين في سيستم يعني آوا بكن جبوي باندوريه كي براستي هم جدر بي ولات كر هم نافخوي ده جيل وك كردستان جي كر وبتهيبت روجاواي كردستان ده ايرو هاجر جنا عرب راد بد بجن جيان ازادي اف جبو ما جي سربلندايي براستي جنا مسيح وقتا راد بد بجي جن جيان ازادي اف جبو ما جي شرفيه يعني جنا ارمني هكذا جنا تشركزي هكذا يعني ام حمو بهبدوره ديمكي اف يكيتي اساس مروف دكاري دبي شورشي ده مجارا كي هري اساس كوهش بيش بكبي تشبو مثال ويا هري اساسي جي مروف دكاري شهيدين كي لروجاواي كردستاني تشيبون و انسانا جحمون نتوين جدا ناوي ده هبون جهر چار پارچه كردستاني و هوالان هبون تيدا شهيد كتن كي بيكو ببيجي اف پارتيا يان اف حزبا يان اف حركته كي جدايا عكسي وين ولاته كي دهاتا داگر كرن جحمو پارچا گلک انسانا بر خدای ده و جوی پارچه یجی گلک انسانا بر خدا جین کی براستی تکوشینه کی مزنت دوره کرن حیا جان خوا کرن قربانا بی ولاتی اساس د شخص شهید روجاوای کردستان ده مروف دکاره وی کی بینستر زمان شهید اساس ناسنامه یکیتی نتوی د شخص خدا پاراستن و اف لحمو گلن میل روجاوای کردستان باکور و شلاتی سوریه و دان اثبات کرن کو براستی دیمه که مثلا ما وکی گل کرد شقاسی ده هنک مجاره ده عاجزی جی هبه هنک مجاره ده نلف کرنک جی هبه لبلی مجاره ایریشه کی کل سر گلی وی چید به دکاره تکوین ناب برخدانیه کی مزنده و سر وی اساسی جان خوشی بخی بدل جبونه وی ولاتی یعنی وکی جن براستی تأثیره کی خوی مزن کرجبو ویجی شورشا روجاوای کردستانی بنابو شورشا جن يعني لسر بي اساسي ام بناف دكن وبراستي جي ببي شكليه يعني ببي شكليه دروجاواي كردستان دايرو حمو جنن نتوين دي كو ايرو كوم دبل قال هبدو هرز غريكي خوني قاج دكي مجارن جواكيني قاج دكي ايريشن كي لسر ولاتي ويتي كرن فيني قاج دكي و perspektifi خوي دمي در دخينه دمكي پیشنگتیا جن جبونا یکیتیا نتوی جبونا
هر چارپارچی کردستانی جو به تیبه جیش بونا با روژاوای کردستانی گلکی گرنگه وکی جن وام جراده گلک گاف هاتن آوتن جبو یکی تیانه توی چه ببه لیهین ام لواز دبینن ام لواز دبینی جبوی ام دبیجن ده پیواجوه کی وکی وی پیواجوی ده پیویسته همو جن لسر پیابی جبو کو یکی تیانه توی ام آواب کن جبر کو هگر ام وکی جن اسرارا بنا نکن و یکی تیانه توی چه نبه و از نهاد فکرم براستی یکی تیانه توی چه نبه اف ایریشی کی نها حقوسی بدجواری جبو کو 100 ساله کی دی ایش ما بدن جیان کرن ده اسرارا بدنه عجب و فلاكتين تشاور السرقالي كرد جبوي جي ام حمو جي دفي خطري ناستكن اللي سربي اساسي جراكي حمو حركة جنا ياكيتين جنا بارتين جنا ام دستي خبخ الناف دستي هبدودا وام بكار بن براستي في ياكيتي اواك الناف بشتي لجي جن جواك بوين اوادكي جواك بوين بمعنى دكارد ناف حمو احزاب كردان درجي في ياكيتي اوابكي جبوكو بکار به پیشنگا دمه به پیشنگا یکیتیان توی یعنی السربی اساسی رولا ما گرنگا و استراتژیک دبی دمیده بله متقل لك قصدك انت دار جيهان بستار وان كومبينيتي جرينك ام بري مجارة دربس مجارة خاني تيامين دبن بخزم ترسكي جريزدار روحلات عصرين بكم بكرتيجي برتبي مدبن ام دزانن دولت قد آغاترین بسر کلتی جن لی ده همه کناه بیرو که ده جن برپادان کرمزن کرد برول جنه که کرد ببرده ناسنامه کرد پاراس بی پاراستنا زمان چند کردیم ایرو درخده که جان کرن شورشک هیا جنوبا گشترنا زمان هیا برنگه که اکادمیک بسر بیتک ناندن دبستانا دجی خوندن بزمان دایی که تی دانی چانس هروها تازیبون تی پیش خستن لذر وک رولی جن امی چقتی کاربن دستکسی هنه لی هم بروی ناکه جی ایدیشه که پر خورد هیا گوبان دستکسیان دستی گلی کرد درسه او کردستان دیگو گلی کرد آزاد جیان دکی تیمی دبن زختاده یا تیمی قرکرین لسر گلی کردی مشاندن ام ده پیواجوی که دیروکی هستیار در باز دبن رولیشین البر چی بود کرم اجی بسری دا همون میوان آماده زلاو و ریز خوش وارد شنم هر وها کمکوژیا دویمین یا لفرانسای چه بو تباهی لشخص هر سه حوالا دا تباهی شهیدا ببیرتینم شفای جه حوالین بریندار را دخوازم جاره که دن ده روی به ارشه دا مدید کو ارشه که لسر چاند هیا لسر نتو هیا لسر جن هیا یا کو چانده بناو دکه بناوروک دکه یا کو دهله کو براستی جواک برنگ خود درکوه هوله یا کو دهله اراده یا جواک برنگ کی آزاد به پیناسه کرن رولا داییکه جبروی لسر چاندا کرد لسر چاندا جن یا کو براستی جی زمان و چاندا خود پارزه کو بری به 100 سالان اگر ام بنرخینن ام جه چاندکی 100 سالاتین کو جکوکه گیتین ذهنیتا داگرکر یا کو هر تم دست دریجی چاند بکرن هر تم دست دریجی میجی دل و بدنا جن کرن اما جبر کوکا زمان کردی کوکا چاند کردی یعنی یک با آخا خوا یک بولد پارزی خوا همان دم دروجه ما ایرو ده اگر ام ببینن برای خستنبونا خوا لسر کوکا خوا جاره کی دن دبه ایراده وظیفه خواه دمه بکتینه خودی لخوا درد کبین جبر ویجی ایرشا کو ده شخص هر سه حواله کل فرانسا ایجی چه بون که جوان یک جه
havalekî me jin bû di pêşengtiya jinan da gelek xebatê ku dan meşandin çêbû eva nîşaneyeke ku li ser çand û ziman carekî din qirkirinekî tê meşandin, helandinekî tê meşandin. Elbet di roja me îro da û bi pêşxistina şûreşa ku di rojava de jî çêbû xwedî li zimanê xwe derketin esas xwedî li cewherê xwe, li şexsiyeta xwe, li îrada xwe, li civaka xwe, li çanda dayîka xwe dewan, li çanda dayîkê derketine. Ji bo wê di rastiya zihniyeta dewletê de ev heye li ciyê ku pergala netewî pêş dikeve bi çand, bi ziman, bi fikrên azad û bi pêşengtiya jin dema pêş dikeve esas pergala dewletnetew zêdetir li beramberî wê dikeve nava tevgerê. Ji ber ku ew hêz derdikeve, hêza çandê, hêza ziman derdikeve di pêşengtiya jin de ji bo wê jî yekem yê ku dibe êrişên desthilatdarî, dibe armanca êrişên dagirkeriyê dîsa di şexsê jin de çê dibe. Ji bo wê de pêşketina şûreşa rojava de jî em dibînin ku zarokekî ku berê an jî ciwanekî keç berê ku li dayîka xwe di meyzan bi cil û bergê wê şerm dikir, fedî dikir ama îro jinekî ku êdî ji wê çanda ku fedî dikir hemêz dike. Bi rastî jî pêva girêdana xwe didê diyar kirin û vê ji dil da dike, ne tenê alî wê şeklî derdikeve pêş. Eva asta zanista ketina ferqa civakbûna xwe derdixîne pêş. Ji bo wê em bi vê bawerin bi rastiya rola dayîk a ku di malbetê de û tevahî civakê de yê ku derdikeve pêş herî zêde yê ku civakê fêr bike bi rastî nehêlibe ku zarokên civakê bi taybet ciwanên vê civakê ziman û çandê xwe ji bîr nekin di pêşengtiya jinan de ew ê pêk be. Em bawer dikin wê li ser vê bingehê ev pêşengî berê xwe bide ku bibe numuneyekî ji tevahî cîhanê re. Ji bo vê pirsê tiştê me xwestin bijîn. Belê em gelek spas dikin rêzdar rohla li ser van nirxandinê te. Ez nizanim rêzdar Heysa Mahmûd bi me re ye yan na. Wilo tê diyarkirin pirsgirêk li cemê heye hîn derbas nebûye. Em derbasî mijara xwe nîsiyemîn dibin. Carek din em xêrhatina rêzdar Delal Haşimî dikin bi pirsa komîteya jin a Partiya Kesik a Demokratîk. Di bi xêratî carek din rêzdar Delal em dixwazin pirsê xwe di derbarê wekê tê zanîn şoreşek li Rojavayê Kurdistanê heta niha li dara pêjiyankirin ev şoreşa hat bi pêşengiya jinê rolekî pir mezin hat lîstandin her wiha jî bi navê şoreşa jin hat pênasekirin. Ev şoreşa han jî dibin fikir û felsefeyekî de hate birêvebirin felsefeya netewa demokratîk. Ev felsefahan her gelek dê li ser axê gorna sema xwe jiyan dike. Wên çawa ev nimûna gotê jiyan kirin got hemî nasnama hevdûre jiyan dikin her gelek jî nasnama xwe jiyan dike. Wên çawa dinirsin kerem dik. Şev baş hemû hevalare bejna xwe li hember hemû şehîdên azadiyê ditewînin. Silav û rêz ji bo hemû hevala. Rastî em şoreşa Rojava weke mînaka herî giranbûha dibînin di hemû cîhanê de. Dema ku jin weke pêşeng hate naskirin li ser asta hemû cîhanê bû mînaka herî mezin ji azadî û serfiraziyê re ji hemû milan re heger siyasî be, heger perwerdehî be, heger leşkerî be jin bû pêşenga her mijarê di Rojavayê Kurdistanê de ji ber derfeta kêm derfeta ku metpêşiya xwe nedidît divê şoreşa ku hatin darxistin ji 2011 heta rojaneya îro tiştê ku bi xewnê hezarê sala metpêşiya xwedî me hewl da ku em pêk bînin çi ji milê siyasî ve, leşkerî ve, perwerdehî ve
وەکە ژن مەخواست ئەم خەونێ خۆی هەزاری ساڵە پێک بینن ڕاستی هەڤالێ me gelek tişt gotin ez jî tevlîwan dibim lê gerek em nas bikin heger jin tineva em ê nekhana vê astê çawa got jinê rola herî mezin lîst di parastina zimanê dayîkê de çawa jinê rola herî bingehîn lîst di komkirina civakê de û perwerdekirina wê ya bingehîn ew bû jî jin bingeha civakê ye gokaribe her tişt li gorî wê bê parastin û bê sazkirin. Ji ber vê dema ku em dibînin jina Rojava ya jina Bakur û Rojhilatê Sûrî heger Ereb be, heger Kurd be, heger Siryan be, heger Aşûr be bûye mînaka herî mezin di cîhanê de tiştekî gelkî giranbûhaya em xwe pê bibînin ser asta hemû cîhanê rastî. Belê em te gelek baz dikin ez dixwazim tiştek rêzdar Rojhilat Afrîn gelek şoreş hat di piştî 2011 geleka navê wê kir şoreşa Erebî lê ama ew şoreşa gelan bû ev şoreş rastî wek li her derî hat gurkirin pêşketin lê ama di dawî de bi krîza bidawî bû lê Rojavayê Kurdistan nimûneyekî cuda bû şoreşna û guhertinên bingehîn jî para anîn ji ber û li wir wek me gotî projeyek hebû felsefeyek hebû sarî bû bibe bersiv ji xwestek û daxwazê gelên herêmê de ew çi bû ênû para anî got karî bû cudabûna xwe ji şoreşên cihê din bigire yanî karî bû gavna û pêşketina bixware bînî û heta niha jî xwe biparêze û pêş bikeve kerin. Belê niha eger mirov berê xwe bide rastiya dîroka mirovahiyê li ciyê ku zengînbûna jiyanê bi pêşketiye heman demê li ciyê ku rihê komînal ê wek hev bi pêşketiye û di Kurdistanê jî li ciyê ku pêşengtiya jin hatî kirin li wê derê her tim rola jin weke çavkaniya îlhamê bûye ji tevahî gelan re bi taybet eger em di Kurdistanê de binirxînin gelek pêşengên ku di serhildana da ciyê xwe girtin elbet em eger werin roja îro em ji berê xwe nikarin xwe kurt bigirin dest em ji çandekî ji rihekî yê ku em anîne cem hevdû ji îradeyekî ê ku nehêştiye em ji kûka xwe xut bibin em di şexsê hêza yepecê de eger em binirxînin em ji vê çandê tên ji hêza dayîk ya ku ticarî serî netewandiye ya ku li hember hemû zor û zehmetî li hember hemû şêwazên dagirkeriyê berxwedanî ji xwe re esas girtiye û heman demê ji fikrên mezinên me yani di heman demê de yê ku ji me re dan diyarkirin dibin rûnahiya felsefeya rêbertiyekî de eger em gihîştin vê rojê îro yani 11 salin û temenê xwe dagirt bi pêşengtiya yepecê di Rojavayê Kurdistanê de dema dest bi sazîbûna hêzê kir yan jî weke nav li xwe danî me dît ku di Rojava de destpêkê di nav gelê Rojava da tevahî rola yepecê sekna yepecê weke îlhamekî tevahî civaka me re de diyar kirin ew jina ku bi rastî nedikarî bi ziman bibe bi çav bibe bi mêjî bibe ew jina ku nikarî hestên xwe bi rastiya jinbûna xwe îfade bike gihîşte wê astê ku bi rastî dikarê bi gelek ceribandinan
خبيجينه هيزا باراستنه والهمبري هيزا كي وكا هيزا دايشي ياكو وكا هيزا كي تاري تبينا سكرن يبهجه دسبيك البرامبري في هيزه براستجي سينور ناس نكرن تنه برخداني تنه شركرن تنه تكوشينكرن شخارا اساس گرت البت اف تنه وكا قوتكي جسدي ام نكارن بگرندس اساس رولا يبهجه يكو دروجاوای كردستان دا يعني حتى رجع إيروجي دومه وكا هيزا باراستنا تباهي جنان تباهي جلان دوی معنی دا گاوا یکم یاکو دو دنیای دا شو پاخا هشت جدیرو کرا و هینجی اف دوام دکن کی لی باجاره کی وکا باجاره رقایه داعش وکا آسمه کی وکا ناوند خا اعلان کر جد تباهی دنیای را لو داره بحزاران جنین کو د دورپیچی دابون بتایبت جنین شنگالیه کو دگلک بازاران دا دهاتن فروتن لسر بدویه وان لسر بدن وان یکو سیناریوین 100 سالان یه ذهنیتا دستلاتداری یا ظلام یکو پیکتانی دناوندکی وکر رقایده اساس د پیشنگتیا یه پجیده هیزا داعشی هلوشیا جبوه د دنیای دا اساس یکو الهام دا یکو هشت کو براستیجی هیزا جن هیزا پاراستن یکو درکوی هولی یکمین یکو ناو دنگی خوشی درخست ده راستیا سرکفتنا رقای دا یکو چهو اف نمونه یکیش دنیای رای نتنه کردستان و نتنه روجاوا جبروه یعنی مرف دکاره وی بیجین یه پجه اساس نوکه تنه ریخستنک وکه فلسفه یک وکه پارادیگما یک وکه چاندک ده همان دمه دا گلک جنین کو دناوا خدا حواندن بنتوین جور بجور یعنی وقت چافکانیا الهام کو همو جن دبن سیوانا پاراستنا یا پجدا بکار به براستی هبونا خا زمان خا رنگ خا پاراستنا خا بده دیار کرن کی مگوت بلکی د فرمانا داوی یا شنگالی دا تراجیدیه کی پر پور یکو یلک جار نویسکار نکارم پینا سویدینن یا کل سر جنان چه بو د شخص جنین شنگالی دا بسدان هزاران جنین کوج دست داعش درکتن تسلیمی واره وان هاتن کرن یکو براستی جی یعنی قیمت وان ادید نزیکاتی و ذهنیت داعش دا هاتبو کو وکه نه وکه انسان نه وکه مروبک لی بمیزینه اما د پیشنگتیا هیزا پاراستن دا هشت کو براستی دنیا را بده دیار کرن کو هزکی و برخستن کری به هزکی کتب فرقخا هزکی کو بزانه به جبو چکه د دست خدا دگره اگر فلسفه و هبه جیان و هبه چاند و هبه مبدأ و هبه او چه هز نه هز دایشه چه هز نکاره به لبرانبری سکنایه پجه لهمبری هزا پاراستن خبره کی اب دراستی عملی دا پراتیک دجی اوام مدیتن همان دمه يعني د روجاوای کردستان دا مگود گلک جنین کو بنتوین جدا جی تبلیبون يعني بلکی گلک میناکن ویجی هنه د شخص جنین سوریان دا مرف دکاری وی ببینه د شخص جنین عرب دا مرف دکاری وی ببینه و گلک جنین آشور ده هنه گلک جنین دیتر گلک نتوین دیتر یکو تبلی رفین یپجیبون بناسنما خوا بزمان خوا چند خاک براستی جی حتی روزا ایرو بگلک نتوارا دناف داین و استاندنه دانم دوی معنی دا کتنا فرق خا کتنا فرق رخصتنبونا خال برانبری راستیا داگرکریا دجمن همان دمی دا لبرانبر ذهنیت دستلاتداریا ظلام دوی معنی دا یک به یک دستی نزیکاتی رخصتن کرنه درکت پیش یعنی جدر بادا جی گلک جنین کو الهام جبه یکی تیه گرتن گلک جنین کو الهام جه هیزا پاراستنه گرتن کو همون توان رنگ خدا دیار کرن یعنی جوالاتین دربا یکو تبلی ناو رفین یه پجیبون وکه یعنی نتوین
و بزمان ما آنجی به چند ما قد فهم ندکرن برای خودم و شورشی دنا و شورشی دا گلک شهید می انترناسیونال جی چه بون و گلکی کو براستی جی وکه چاپخانی الهامش خارا گرتن برای خودان آخا روژاوا و پاراستنا روژاوا کرن. اوا نه تشتکی تصادفه و فرج ریزی مرا بدکاری لبنره براستی هزکی ایدئولوژیکه هزکی کو براستی تباهی رنگ جنان دنا و خود دخوینه اگر به وی رنگی نبا بلکی ایرو دراستی شورش روژاوا دا 10-11 سالن ده پیشنگتی جن دا رنگ کودر دکوین پیش تباهی جباکی جی اولی میدن جی دان دیار کرن براستی ده پیشنگتی جن دا رنگ جنا کو بره خود ده آزادی و تجاری دیمنن کل باجارن من بجه او جنن کو دست داویجن ابایم خای رش و لسر بدن خوا جه دکن دخن برننگ خوا و دشوتینن اف دیمن هر حالده ده دیرو که دوی تجاری نویش بیر کرن اوا وکه عشقکی وکه گاو آویتنه کی بر و آزادی کو هیزه کی کومه ده پارزه یک کومه حمیز دکه هیا جبر و دوی معنی دا راستیا یا پجده مرف دکاره روژمه ایرو دجی ایرشن کو لسر روژاوا چه دبن لسر جنین پیشنگ چه دبن لسر گلی ما چه دبن لبرانبری و ام دبن بر پرسیارتی که دانه کبراستی ام بکاربن هم به هیزا خواه لشکری هم جی بزانستا کتنا فرق خواه آری خستنی ام بکاربن پیشنگتی جی تباهی جنین کو دناف شورش دا جی دگرن جی تباهی جنین جنتویم دیتر یکو الهام جی شورش ما دگرن ام بکاربن پیشنگتی آوه بکن و بر پرسیارتی آوان جی بگرن سرملی خام جبوه مرف دکاره وی بیجیم اساس یپجه وکه هیزکی کو الهاما نتوا دموکراتیکه یعنی همو جنین کو ایرو دبن شعارا جن جیان آزادی دا اگر بانگوازیا یکیتیه هاتنا جم هف دکه اوا گاوا کو من نیزی آزادیه دکه جبر ویل برانبری گاوین کو من نیزی آزادیه بکه وکه جن دما کو جواب تباهی دکه فرق خا لبرانبری وی نتو دولت تا آستا هری جور دا ریبازین خای هاربونه کو به همو ریبازین ایرشا کو تو تشتکی جه ناسنا که ایرشی خود دومینه گلک شهیدین شورشی چه بون براستی ده کسایتین حوال شهید دا مرو دما لناو شهیدان ده زیوره و دخونه لسک نوان لپیشنگتی وان ده میزینه هر حواله کی شهید جه نتوه کی دما دناف صف شهیدان دا جیه خواه دگری مرف هم دکی کورنگی شورش روژاوا یا کو د خدمت نتوا دموکراتیک د کار دکی مرف دوی معنی دا دکاری ببینه دبی سمبول براستی تباهی مروباهی جاری کدن به الهاما آنجی بناوندا شعارا جن جیان آزادی لدورا وی خواب ببینه و پیناسای راستی خواب که اوه حقیقته که نتنه گوتن نتنه دمکه اوه وکه هر جار لکوداری ایرش چه ببه و یه پجی خبر پرسیار ببینه براستی جی به مافی خواهی پاراستنه بکاره ده همو قادن کو پیوست که دا هم سکن خواه یا پاراستنه هم جی پراتیکا برخودانیه و لسر و بنگهه بدومینه بله هم تگل لک صاف بکن ده سروان ارخاندنان ده همان مجاره ده فازم بکرت بیجی ریزدار جیهان پرتک اشتا بکم گور ریزدار رحلات آنی سر زمان ایدی جنین پیشتن تین هدف گرتن لی هر جنک تی هدف گرتن ام میزینن دهان آسفا تکوشینی بلنترد به جبر انو ایدی شورشی هایی ایگو دی بیرو که ده ام سروان دخینن کسایت دهات ناسکرین ایرو نمونه شورش آجن و روش آوایی کردستانی نمونه کی جدایا وی چانده کی جواکی ایدی نما لسر کسایت جبرولوژی چقدر دیجمن دفعه وان جنان هدف بگیره هنا إيه شو نوان دقرن ودرد كابن أو كان دهان زيادة بالانتر دبين أم بيجي بيجن
تشتي هات سر زمان جي إنه جني حملنا توان يكتيك نابوان دتيبو جبرنو أسطر رزقاري و جن أزادية قبضت بخي بلنتردبي وأوجي لسر أسطر بشمندي و بيك كذي لقل جن وما ديجي شاوا أو سلوغاني و جن بروجاواي كردستان دي جن جيان أزادي وحمل تيك هاتين دين جيجالي دين جن كابلي فاكرين ایرو لروجلات کردستان جی شورش شکلی لدارکستان جن جیان آزادی لور جن چواد کاری یکیتیا خود پارچین کردستان ایدن دجی چه بکی گوت کاربی ببی واسما گوتی او پرگو یکیتیا نتوی راستی برنگی کی درست وری و پیشکتی وری آواترن و چه کرد کرد هجبو راستیا کو ایرو لمیدانی ته دیار کرن اساس خباتن جواکی ده خباتن لشکری ده خباتن بردوزی ده خباتن سیاسی ده آستا جنا کرد اساس گهشت آستا کی هری جورین جبوه دجمن ایریشین کو دده آوا کرن هدف کرتنا یا جنا کو دده چه کرن اساس هر تم و یکی دیتیه به ذهنیت دستهلاتداری چاو میزه کرنا جنیره جن تنه جن تنه ناف چهار دیواره ده جبو خوارن چه کرنه جبو زاروک چه کرنه وک ماکینه کی اساس آلت کی رکلامیه به وی چاوی لیمی ذکر ذهنیت کپیتالیسم اساس حیا روزا ما ایروجی وید ماشینه لیبل دنا و نیرین حواله دنی دجی درکت اساس آستاجن براستی دوام مجاری کو ما اشارت پیکر به تیبت آلی خوی سیاسی فکری ده و جواکی ده گله کی خو به هیس کر خو جواکی کر د آستا جواک بوینه ده پیشنگدیه کی گله کی خورد جواکی گشتیره دار چه کرن جبوه آستاویا خو برخستن کرنه خو پرورده کرنه زانستا خو وینا هم دا ناو جنا کرده و ناو نتوین دنی ده و اف درباسی هر سی پارچه دنی جی بو جه هر سی پارچه دنی درباسی گشتی جهانی بو اف اساس بو مثاله کی بنگهین جبو تواهی جهان و راستیا کو جن لسر دمشین د تواهی جهانی دیجی اساس وری گرتن و هر کس خالصر وی اساسی برخستن جی بکن طبعا اف گرینگ کو ام خبات کی کیته مشاندن فعالیت کی کیته مشاندن ملیوی سیاسی ملیوی لشکری ملیوی پاراستن ده ملیوی آبوری ده ملیوی سیاسی ده ملیوی ایدئولوژیک ده اموانه همو د آستا کی هری بلنده گرک امتخان خدمتا یکیتیا نتوی ده هگر براستی ام وی نا پارتیه کی می دیده لوازیه کی هبه گرک ام دستک بدن هبدو وی مجاره ده آریکار بن جبو کو ام بکار بن براستی او لوازیه هی ام درباس بکن ام وی دستی خو بخن ناف دستی هبدو ده جبو کو ام بکار بن لبرانبری دجمن خو وی یکیتیا خو خورتر بکن جبو کو ام بکار بن همو ایریشی کو دده مشاندن ام والا درخین هگر ام وی یکیتی به وی هزا خو به وی ذهنیت خو به وی هبونا ما کو ایرو زانسته کی هری جور ده براستی ده همو مجارن کو ایرو سیستم ما خو سر برخستن کریه کو بویا مثال کی حوال روحلات جی اشاره پیکر تواهی جهان هیدی سر دمشه و دخوازش خورا بخی وک مثال کی وی سیستمی جبو کو ام بکار بن daha خورتر بکن ام گرک وی یکیتی چکن و ما ام یکیتی چکر اف طبیعی ایریشن کو ایرو هنه هدف گرتنا جنایا کو ایرو هیا وی والا دربکوی اما هگر لبرانبری هر ایریش کی ما خلاواس کر از باور دکم وی دجمن ایریش خو daha خورتر جبکی جبو کو وا ایریش والا دربکوین ام بنگوازی خو جبو همو جنا کردکن به تیبت روجاوای کردستان ده
تنه ایریش لسر روجاوای کردستان نینن لروجهلات کردستان اوه چند هیف چی بو د پیشنگتیا جنا د براستی گلک سرهلدان خورد هاتن مشان دیروکا کردستان ده باور دکم يعني نمونه وسا كيمن كوبراستي د پیشنگتیا جن د ایرو سیستمی کی تی هلوشاندن تی والا درخستن اف جبو ما تابي گرینگ ام گرک همو جنا کرد ام به حقیقتی ببینن و ایریشی کی ایرو ل پاریسی جی فرانسا جی دانا چکرن ام ویناجی ببینن اما سرهلدان جی ببینن اما ایریش جی ببینن اللي روجاوي كردستان يجوا سهوا يعني روجانا نينا باجار كي ما يريش سرچه نبه روجانا نينا كي داي كي ما نجري جيبو كوهيدي ام اولادي في ولاتي اولادي كردستاني ام هيدي وندانكن بيويستا ام في كتي بقارزن وام دنگي خو بگينن حمو جهاني بله زور سپاس اوه گوتنی گو ريزدار جيهان بداوي كير أزي فرس جبو ريزدار هم سما بقداش هم جي دلال هاشمي زي بكم جيرو وبيدا تشيبي بستعمل بس كتي تيبون أفتكي مزن بس كتنا جينا قزنش أموان بطاريزن شنهاو شون بس تشيبي بستا كرت بيوني برسر بدن باش تبي كرم بك ريزدار دلال دوی دما گو افقاس دستکفتیه گو دسته مده دوی ام هول بدن کو ام هینتر و خورتر بکن ام هینجی برخوا بدن حتی گو ام بگن آرمانجا خواه گو دیاکیتیه که دوه ام ببن میناکا حری مزن د جیهانه ده ام افتشته گو مبدست خستیه ام هول بدن هین و هینجی مستر بکن و بلنتر بکن جبر کو تشته گو ام گهانه دوان 10 ساله یان زیده ترجی چه ام هول بدن ام وان دستکفتیا بپاریزن آخو حتی گو ام بگهن آرمان جا خو دیکیتیه که گشتی ده یان د خسریه که ده حتی گو ام کاربن وان دستکفتیا بپاریزن شخوا کدو و وستان جی جیر دوی یکیتی جی جیر ام بینن بر چعبی خو و برسگریک جی باش مردر باس بن و هولدان بین کرن گو حرتشت بخرا کرن لی ام جی دویگو ام وینا خو نشکینن ام هول بدن بدل و جانی خو وان دستکفتیا بپاریزن حتی گو ام بگین آرمان جا خو بله متاسفم بکن ما في خافتني ام زن ريزدار سما بقداش كرن يعني راستي پاراستنا دستکفتیا بلكي از بيجم زحمتيا خو بيترش شكرنا واناكي جبر راستي از بيجم ابده 11 سال بدا هان دسكفتين هاتنا شكرن جبر في سرواقا دسكفتيا اوقاس ايريشي دجواره حتى دولتين يقو يرو از بيجم ناكوكيين وان هنا دنا برا خب خدا ليد مسالي كردادا دي قلق جيادا دبنيك جبر فيج مجي بيويستا امجي وك قلي كرد وك حمونة توين يقو إيرو جبر دا جيان دكن جبر إيرو روجاواي كردستاني نتاني أم كرد جيان دكن إيريشين يقو تين كرن نتاني لسرقالي كرد تكرن هم دروج أواي كردستاني دا بحمونة توين قا أم أزبيجم يكبونا خو خورتر بكن بران بري إيريشين تين كرن آخري جرينجي أم چاوات كاريبن راستي يكيتيا قا لسر أستا أم بيجن وقتام دبيجن يكيتيا نتويجي گرک ام ببن خودی یک هلوس برانبری ایریشین یگو تین کرن جبر حتی انها بلکی هنک پارتیین کردی خطین ددا خطین گو خدمتا دجمن دکن هنه جبر وی از بجم ایرو مثلا هبون تنبونه 100 سالا بیشتو یکمین ده آکردا گرک از بجم چاوا برینها چاوا هیزین ناف دولتی و دولتین یگو ایرو کردستانی ددا گر کرنم بون یک چاوا اتفاقین قال السرقو کرد بماف بن شواغو كرد ببن قربان بلان ومخططين وا جارك 100 سالا بيشتو يكمين ده ام يكيتيا خو كرد بكنجبر ايرو ام كرد خدي هيزن
خودی پروژنا خودی فلسفنا ایرو همو گلین یه گوت قازن با آوایی که آزاد دنیای دجیان کن هیویا خوش به پروژه دیگرن بلکه اف یک تایبتمندیه شر جهان یه سیامینه گوبرز عبدالله اوجلان جبال دکشینه سر شر یه گو ایرو تن کرن برانبری سیستم دولتانه و برانبری اراده یا جواکه و آگلانه ام دوی هیویه دنه هگه ام تقریبا یکیتیا خوک جن یکیتیا خوک نتو یکیتیا خوک گل کرد بکن ام تقریبا با ایریشن سرخو حمیتک ببن چاوا ام خودیوه هزی بون گومدا عشتک بر ببهزا خبر خستن کرنا خو چاوا گو ام تکارن افده 11 سال ام برانبری ایریشن زور و زحمت لبر خوددن چاوا گو ایرو از بيجم جريلاي ما برانبري إيريشين دجوار كرانينا تشكين كيماوي دستاني لهندية دنفيسينن والبر خددن ودجمن تكدبن أم بيجن أم ديسا أم كرد وحمونا تواني جو إيرون بهبر رجيان دكن أم خديه وهي زينة قوام تكارن دس كفتين خجي بفارزن دوار سياسي ده دوار دبلوماسي ده دوار لشكري ده حمو قادان ده إيرو أبرسب هيا حمو جوجبو باراستنا بعد كفتيا كارو خباتت كده حمو واري خوني سياسي دبي دبلوماسي دبي لشكري دبي جواك دبي جواك إيرو برياري خدايا يا أوي آزاد جيان كي يا أوي جيان نكي بلي قالك باس أم فاسيا إيرو حمي ميواني فاو أبنر خاندني بهينك كرين أم بهيبي بون كوت ريزدار حيفا محمود نونرا هزبش بارتيا مودرنيتيا ديمقراطيك سوري جيب مرابان لمقابن لوتيخيا كريم خبزمين تكنيكي لقلوي هبن دداويا بي بانيلي دا امسفاسيا بيريا تيسبين يكنين فارستنا جندكين هروها همي ميواني فا رضا بيهانسين ومزجين زيدان سما بقداش وروهلاك عسكرين ودلال هاشمي أنظار الدين وحميات صدقين دميل الناصر وخشيدة سپاس دەم لە سپاس کرد.